Sirtute in Zavayang Kanlal Paiso Krista Mingin Chibay Kabule Chu Voina Hian Senior Department Zirlai and Zirle Dona Zirlai Somni Parukna Pipui Dr. Joinet Parul Robat Stiaka Achanchin Kanzir Donani Zirlai Poi Motang Mai Lengai Nam Tang Mai Anidona so Wang Chuan Mun Takin Kanlongai Ladonia Kanzirlai ina Bible aron tar chuate tongai tha yela Luka bungli chang som paruka chang som ni pani le chang som thum pathuma chang som li pakhat ania amaro chu avai chir lovin helai apoimo lai de ulek nia ka hria te karon chir mayange Luka bungli chang som pariat riang vai te ne na chanchin thashil turami ruata wangin lalpa tharau chu ka chunga om ani chuan saltang te ne na chuana thule middle te ne na midwar nei le na thu soi turte ti du da turte chuatir na thu turte lalpa lung oi kum thu soi turte in mitir ani ti hi chang somthum pathuma tin in khom nei na chuan ram hoi bolo tlarau pai mi pakhat alo oma ani chu oring takin a Nazareth Isu keini le nang enge kan inzol na om min ti boral turin lo kalem ni nang ka hri ache pathian mithiang lim ini eti in a au chuaka tin isuan a hawa ngoila a chunga ta chuak ro atia tin ram hoi chuan alaya atitlu zeta tin alovin a chunga ta chu alo chuak ta a lalpana thu kan zawai tan mal min som sak theu ro se amen an soita kan khan voina hian zirlai somni parukna kan zirdona mizo te hi kan van nei khop maya pathian mal somna kan dong na sa a sabram doctor thiam tak tak te kan rama te ron lutin missionary na te an ron thoka chuti anga rong bol na mi in petak mai voina hian Dr. Joinet Parul Robots chanchin kan zirdona ani hi kan soita kan khan pipui ti a mizo te na kan thriat lar le aming kan lo phua kha ani zirlai bua po hian aming takaron da lovin pipui ti in aron soya chuti ang chuan pipui ti in keni pongkan soi chunjom zel don ani Dr. Thiam tang mai ania chanchin ngai nom tak tak ania rong bol na te pomi in petak ani chuwang chuan ngun devin longai tha ila an in pek na te an thiam na te pathian ta na an man na hi thil lu tak le ero pui tak mai ni chu kan en to na ta na kan man po apoi mo hle in ka ria pipui hi Bangladesh ram lo ni ta silet muna khuan November ni khat sang khat zakwa le soma khan apianga apa hi Reverend JW Roberts ania anu ne hen hetlai hmuna hen missionary na an thoka chumi hmuna chuan pianga ni ti chuan apiana tanga kumli nuwa hian kumli na nuwa hian ama kumli ani hian sabrama chol mangin an chung ko in an hoa chudi an hola chuan indo pui pakhat na in anan chun zom awangin anu le apa te chu an rong bol na mun a hian silet muna hian kir le in ani pipui le anau mi pa ero chu sabrama hian an chung ta bula le khazirin an om chun zom ta ani kumli mi ania anau mi pa ala nei boka anu le pa te hian rong bol na awangin an kalsan ani an ngai to na te ka don pui thinan in pek na athuk le mai anu le pa po hi rong bol na tan fa kumli mi le anau mi pa han kalsan chu ngai to na po anu le pa tan chu na phir khopang amaro chu lai ron nang chu rong bol na a an lo in pek na sat zia ati chiang hle in ka hria anu le pa te po hi an fak om hle ani ti chuan sabrama chuan lekha azir chunzom ta zela reels khua high school a akala chumi nuwa chuan IS ante intermediate of science tunang laia chuan class 11 le 12 kan ti ang hi ani Bangor University College atangin azole a chumi nuwa chuan Cardiff National Schools of Medicine a khan BSc azole a ti chuan sang kha zakwa somthum a azowa ti chuan MBBCH antia keini hoina MBBS kan ti anga hi aniang chu chung chu zir chun zom le in sang kha zakwa somthum pathum a khan doctor degree la in azir zo le ani panhina mizoram a arong bolna ti chuan doctor na azir zo nuwa chuan saprama engamo chen thokin mun sang sanga te a thok kwal a chumi nu sang kha zakwa somthum pariat ta chuan Liverpool khoa Wales ram
Presbyterian ko hran missionary turin a in peveta a amaro chu ko hran hian tir chu ngal meilovin I tropical medical hei ramluma damdoi mandan tur ang chi te kha an han zir tir le te a chumi hnu a chung kum sang kha chako somthum pariat December ni thuma aizol alo thlenga an ron tir chuak ve ani chuti anga rongbol turan sataka in buat sai thiam na sang tak nei ani apathum na a doctor na athok pipui hi alo thlen lai khan durtlang hospital hi a to a chungla chon durtlang hospital hi ala te em a khum somthum pariat chau alo omani damlo somthum pariat chau engkol theina kha alani ti chuan mundanga thok lovin I khodang po hoi lovin Presbyterian damdoi ina abur ngal chara thanem ngai takin athoka a thanem ngai na zara te po aniang ti chuan khumza da thein damlo za enkol thei turin an bot sei chawngala durtlang hospital pon ma ason pha hle ani helai hian en tuntlak deuh mai chu pipui hi kumsom ni chung kha durtlang Presbyterian hospital a khian doctor na ama chawin athokani midong doctor ommi lovin kumsom ni chung kha durtlang hospital a khian alo thoka alo enkola angai san hle ani en pek na a khan tin a chung hian thingtlang kho mun theng khata chuan dispensary te andina hei damdoi han lak theina damdoi han thral theina angchi te ani ang chu chuti ang te po chu mun eng moza ta ahun lai hian andin man ani pipui hi zai lam athiam in zailam athiam em maya damlo te aduatin amanga em bok ani in zailam pang thiam tak mai ani damlo na zual an omte phei chuan zana hian tumni tumthum te a han to thin ani chuti ang khop chuan damlo te angai saka chhun lama in entirna athu chara chuti chung chuan damlo te enin uat avil reng pa bokani chuti ang khop a in pe chu ania heng hun lai hian an zai tambera chu orpur hi an zai tamber ani a electric engte alamu mal lo le maya chuti angkara chuan chhun zan zomin rim takin midang te tan na athoka tundin hun hi kan hospital pon alo thlen pha ani kan te lo theilo lal I suati dam rongbol na chhun zom kha angai poimo ber te jingami ani boka ti chuan phur takin a rongbol na kha alen chho ani nurse zirna lampo atui ema angai poimo boka ti chuan khilai hmuna po tai mat takin azirtira Indian Nurse Councilin school atang khan nursing school atang khan anlo pompui nge akhang hun lai khan ti chuan an zirtir tu ten an uluk boka khang hun lai nurse zir lai te po khan asam rama te po khan hemi asam huam chunga khan pakhat na zuk ni pha te po kha an omani khilai durtlang atanga nurse zir teng te kha chuti ang khop chuan na an thok tra a ma an la tra a an rong bol na kha achak em mai ni damdo in rel bol na le in enkol na po adu ulukin afira akeng ko tha a zel thel le tlai te kha angai thei lo em mai ani chu voina hen kan zir chu atana poimo em chu tun la ya kan tlai na salutu kan hun tiama engma kan ti thei lo teng te po hi in zir thar angaya hun von dik te po hi kan zir chu angaya pipui khan angai thei lo hle ani tin thok tu te ham thatna tur te angai tu ana sa a impum khatna lama kha angai poimo em bokani palina kaushan lama hian na satakin a in mang viau theilo a chan chu hospital lama abuaya ama chau kha doctor a awangin kumsum ni chung kha ama chawin a thokani doctor kha chumi awang chuan kaushan lama hian du angin in mang theilo ama ro chu in khom te angai poimo em Sunday school te po angai poimo a zaipol te hi angai na em mai abangla te po khan hla anzir fo thin ani chuti ang chu ani a thalai te le no pangte nun kong dik ko mu akha angai poimo em boka ting ko ran in khom pui anga te po kha angai poimo em ani ko ran rong bol na peng sang kha angai poimo ema a thei top a chua kha hospital a tho ba ka khan thanem angai em bokani pangana athenga na ami zia pipui hi pathian tri mi trong trai pe tak mai ania achang du ber chu johana bungthum chang som paruk ania pathian in khovel manga em chuti chona fa pamal nei chona pe ati kha ani tin mi in ren tak mai ani anti ama kha sabon hete amhan zo athem angchi angateng te man tham to lo angchi teng te ada khoma
ti khan a met khom le a mang le thin ani te an ti ang khopa mi in ren thiam ani a mere thei te le chan hai te a khong em a tran pui ngai ni a hriat te kha chu a tran pui mai thin ani mi taima le mi du tui tak mai ani a chan chin an soi war tak pakhat chu ati thei sang ber le thaber midang ta na ti du mi ani ti hi a chan chin an soya mi te na an soi tam ani ati thei na sang bera kha midang te ta na ti du mi ani a en ton tlak em chung chu kan en ton ta na kan mana po apoi mo hle ani a hun nung lam kumsom ni pathum zet mai dur tlang hospitala a tho nu khan apa dam lo na awangin kumsang kha zakwa somruk pakhat march tha a khan a ho tha a kumsom ngami ni in a ho tha a van doi thlak tak mai in apa chu an bo ral zui ta a Mizoram lama poron chuan chuale adu viawa chuti rual chuan anu tar enkol tu an omlo wangin a enkol chunzom angaya anu a enkol chunzom le ti chuan sabrama a thlen thak le nu yan damdoi lamte azir le a anesthesis anti hemi nim lum lampanga hi azuk zir le a ti chuan sabrama chuan hun sang sanga te a thoka a pension sabrama hian an pension hi somruk panga ani a kumsom sari khlengkha in deilo na wangin a thok chun zomani chutianga pension a chu nu a po chuan beidong te mi beidong te enkol na mun te adina chuta chuan founder president ani nge a kumsang kha zakwa somkwa pasari khan British choimoi na sang member of the order of the British Empire anti MBE akha adong nge ani an tho thata wangin chutiang ang takamidang te ta na inpe nungai san tak mai ani ti chuan ti pui kumsom ko pasari mi ni in February ni somni pasari sang ni pasari khan athi a chatuan ram min lo pan santa ani Mizoram Presbyterian ko ran po in pi pui thla na hun ni durtlanga February ni thum sang ni pasari khan kan lo mang ve nge ani kha a chanchina tanga kanjir chuata na poimo em mai chu midang te ta ne in pe rongbol na ngai poimo mi a thiam na zong pathian tan le midang te ta na mangdu mi ani na hi entona ta na kan mana kan thiam kan thei na zong te pathian ta na pe ve turin in lan ve tura ke ma ni po kan in buat se zel hi apoimo hle ani ti chuan thufun hi pipui chang du ber mai an ron da choka johana bungthum chang som paruk pathian in khovel manga em chu ti chuan fa pamal nei chuna pe a ama chu tu po aringa piang an boral lova chatuana nun na an nei zok nan kan zirlai te lalpang kan zawai tan mal min som sak theu ro se amen